खुलुमगा जतननो Naiphai Norok ni buskango Khaina ni taisa jeng chep man sauga rhythm beat season 0.1 organized by Yapri Thansa Bodol mani sini group ko kaisa program songsana ni thangi tongo buskang ni 22 September town hall sanjani 5 ta ni Simi jengjaknai Chini Pandao, Haiman Takene, Singer Ongha, Manik Deburma, Urboshi Tilpra, Sundit Deburma, Chini Sar Led Bimo Deburmani, Hazla, Aitor Deburma, Bobin Babona, Tribute Kaibo, Tamsang, Sunor Sabik Nalai, Binbo Belakan of Franka. Chini Pandao, Chief Guest Manzak Penai. Dr. Bipasari Yang, ICA Department ni Miss Elizabeth Koloy, ICA Department ni Notek Horoksa, Odira Deburma. Today, Chini HIV team grooming expert Tongo, Somra Deburma, Eni Jomatia. Okay, Joto no Khabe Kuwe Kokborok, Sini Pandano Phai Norok Chungno Logiri Pedi support Phai Pedi, Khayo Norok Adi Logo Chungno je support Khaima Haino, Sini program Pandao Phai Norok Chungno support Phai Pedi Hene, Norok Nukgwi man Khana Tawo Sini group of Kokborok dancer of Dengzak, Musanan Khajak, there was a Chongpreng Tini Kisa Samung ni Bagi Kamyo Thangima Tongha, Norok Nukgwi man Khana, so Borok Belakan or talented no. Singo support Khaima hakino gadal dance harongno bo asuk nai thonai chokguri nai thonai chalano nor support khaibedi Gate pass nibagi norok ticket available engkha norok 919 district phone number ajak tongo Chini gate pass only 30 rupees 2 jon ana kanke 50 rupees ka manai so norok ni friends norok ni jati gusti norok ni relatives Phai enjoy khabili Chini Pandano asu main tera pagal main tera hero number 1 bekha belai tong thoka norok baya malai na fainai Yes, ani kawan mari kichu song ang non khajuksha mari dobno jodon khlumo final buskang September Oman ni 22 tariko town hall kaisa rechamung musamung tai fashion show pandangna thang tongo a pader mongkai rhythm beat no songchanai rokkai organize rokkai nini Yapri Thansa dance group ke a jago ang norbe tongthoknai rechabung Phai tongo tai ani logi Phai tongo nini urboshi tripura sumit deborma a logiwo fashion ni group ke Chini Somrat Deborman team gam bagai ani khapane marketing song jotono Phai tongthlai ne tang himale zindagi na milaga dubara life of chung bufur tamung thang saimia ga tongthono jor sung tongthonai kapna jora kablai fiaba as a oshu jottor takuk bukusong bye bye Phai video joto nai bagai Thai town hall main tera pagal main tera hero number 1 Financial 22 September tahun lalu saya pandai susana naik tunggu apa nanti mungkin Rhythm Beat season 0.1 te apa nanti organize kaya orang kacang Yapri Thansa Bodol organize kaya mungkin jorang ka 5 PM ni singing start naik mungkin angoro Phai naik tunggu pandano jauh tebo tunggu Khaina bagai mungkin nangwe ke dalam bagai Phai tu sini kacang di Norok Joto Kokborok nok Kokborok Phai koimo nok apa nanti Phai naik Joto nok Phai naik enjoy kaya di tongtok Phai di Pandano Naiphai di hingga support Khaidi jangan suruh nayo hingga 22 September orang tuh malai naik kan kayo galai kino excitement buku kami pengani hingga yes arah Phai 22 September orang tuh malai naik bye मैं तेरा दीवाना मैं तेरा पागल मैं तेरा हीरो नंबर 1
norok joto no lam sogo ang Sumit Deborma norne bagai belakhin kothoma yakhaba tongthotok kaisa kok tubui Phai tongo kokka mohai buskangni 22 September saringni 5ta tomani jorao Agartala town hall kaisa kotor make panda songsajaka pandani bumungkha rhythm beat season 1 taklani puilangnai o pandana songsaka eba organize khlaika Yapri Thansa Bodol angkai Yapri Thansa Bodol ni pandao norok joto no Phai manjak phaidi ang wa jagao attend Phai baja norok buskangho samung bagai panda songsajaka boni bagai norok joto no rhythm beat season 1 pandao Phai manjak ni bagai khangbai kubai kobong mungya pharo jora hangke 5ta 22 tarik September 5ta tampru Agartala town hall joto no Hambai Khaina bagai kobong jaga kulumka joto no Hey everyone, I'm Mochungkhe Burma. So finally 22 September do Yapri Thansa Bodol kasha program organize Khaina Tongo. Abongkha Rhythm Beats 0.1 kai angaro ani first debut singing Khaina Thang Tongo. So abongkha kasha drug awareness program. So angnon chotonon koyo je aro Phai Norok Naiphai program and enjoy Khaipedi. So venue khane town hall ga pastan Simi Chengnai program so Manai Norok joto no family ta pokde joto no kokogo और भाई मान से खाना बजाया सुनो प्लीज प्रोग्राम पे आओ प्रोग्राम पे एंजॉय करो हम सब लोग वहाँ पे रहने वाले हैं और हम लोग बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं तो सबको ये आओ सक्सेसफुल करो इस प्रोग्राम को इस इवेंट को एंड आप लोग भी एंजॉय करो हम लोग तो वहाँ पे है ही एंजॉय कराने के लिए तो ज़रूर आओ मस्ती करो एंजॉय करो थैंक यू